la ilaha illallah. Chairman Kanyabebe amafuta kukikiyeyo Abasirami 11 ku rw'omuzigiti 11 mu itware rya Mabaro mu Kibale Muslim District bashajikwa n'emitwaro 50 okurabira mu nkore ya zaka aho abasiramu barukushajika batahi babo abarukubi okubasa kwetungura esente zotazirya ozikozese kyenkurakurana zakeji terukushashurwa oyihireho owagihebwa nagikozesa okwetungura. Abdusalam kuruga Kenzige ni kukwasa emitwaro 50 eno. Abasirami 11 batunga buri umwe emitwaro 50. Musa Byaruhanga chairman wa zako mu itware rya Mabade nagira ngo mwako gubashororeze miliyoni 6.8 za zaka kandi bazigabira abantu 11 okurwa omuzigiti 11 kandi buri umwe arukutunga hwe emitwaro 50. Sheikh Twari Butibenda county katho witware rya Mabade nagira ngo zakeji nabashajika abasirama barukubi ombyentansya nukwe babase kwetungura kandi nabo bashajika obusiramu. Obunaku kirikimu habintu ebiretereza omuntu kukafahara habwokuba tayine baitu bwabayine aikara natekereza kurungi aikara nabaza kurungi ali batakurungi mu bantu abyama kurungi nobwaba nasaba omwiramizo abatayine mukwenatira kuona habwaki ainemu kandi nkusaba Mukama Ruhanga amperemu obwangu nzikozese ebirambe isaho ebirango besaneka yange nanyowe nsimire abatekaniza baza ka department nasima na Mukama Ruhanga abokunya kaniza muri yabo abatagya kufuna zaka kante kambanta bajya kufuna zaka. Sheikh Muhammad Isingoma or district kadho wa Kibale Muslim district asimira abasiramu abahire y'obushaji batahi babo okurabira muri zaka. Ar-Rahman Ar-Rahim Zaka nempaji yakashatu mu busiramu kandi hariho omutemwa gwa sente z'abagiga barukayo kandi ezi nizihebwa abantu abarukubombye entasya nko muringo gumo gwo kubashaji kombye ntunguka. webali muno kolera edini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi.